haini hai chung yodai pep tin torok tike kaisa sara triprani borokno khapformani haike bahambai ya porwan bangi chung preso haini hai chung no phalekya chino tongo chini president Bikas Deborma yodai pep ti ei phaisok pijak tong chini office secretary Robi Deborma te phaisok pijak chini ro AGS yodai pep ti Pradip Deborma जों asake sara Tripura wo Tripura land ni bangwi choba khai tongthani wo jora kisisa wo जों kisa gap tongmani no coverage rowini जों bwskang thangnai tan mia 4 tariko sara Tripura wo teisa Tripura land ni bang khorang ti sawani bagwi जों first phono bui rokha sara Tripura ni borokno IPF ti sring ke tongya Tripura land ni bangwi जों joba khainai khaiwi thangnai je man jasak जों joba khainai hi saklaibani bisinti sara Tripura ni borok bo khatung khaja kheno phaibekha o phainai rokno जों hasal sampani jotto phainai rokno IPF ti na hamjagoi haiko Tripura land na hamjagoi jotto phainai lukurokno जों khapurmani hambai jotto no rawo tebi जों hambai maro or jagao media coverage khainai rokno जों hambai maro tebi जोंनो naikani khaiwi प्रशासन दिगे के खाइवे जोंनो नायकानि खाइवे ओ प्रोग्राम रो सक्सेस खाइवे खाइथानिबो गोबांमा बरनि बाहायनि दंगो अमन बागै प्रशासन रनो जों हामबाय जानावो अमा खिनु बसकानि दिना तेबे जों प्रोग्राम खाइवे थांनाय Tripura land निबो जों खाइनाय ओ जराव बोतिनि सारा Tripuraनि बरक Tripura land नांसब खाहनै वानसबो तेबे IPF तिनि लगे फाइदि जों आइगेन हाइगेन फाइट खाइवे Tripura land ni आन्दोलन तेबो जोरदार खालायबान बागै जों वानसलाय दंगो अमनि बागै जत्तो जानजा जागा जा तिनि खमलंगो खाइथांगा पाइका हाया जानजा डिभिजन जानजा अञ्चल जानजा पारा जत्तो सारा Tripura वनो कन्टिन्यू खाइबै चिनि Tripura land ni खरांनो तेबिस IPF नि खरांनो गथां खाइ तंगन बागै जत्तो सारा Tripura नि बरक IPF नि रकमा जों कबक जाव हामबाय Welcome hambai press media te print media te joto channel rongno norno joto na hambai marwo dini 5 tarik seng haini hai pare IPF ni bedek yura IPF torok theke seng tesa press media ma phajau ka tangi hingangke lai thangnai 4 tarik December mia sini party IPF torok theke khumlong ni headquarter TTADC Dungmali hatiwo sini party IPF ni mass gathering engmani taraf theke ang baithang sini youth IPF taraf theke joto division ni lukurongno je phaimanjak phainai rongno jotono na hambai maro kosto mosto ni bisingoi seng jotono tei khumlung division Takarjola division tei Pekwajola Jormojoi Nogor division tei Mandai division songnobo norok committee hisabai belaika kosto khaika seng sakbaithang youth IPF taraf theke norokno hambai janogo tei joto o mass gathering o manjak phainai sini party IPF ni 33 ta division nobo ang belaika hambai khakaham yaparu jotono hambai anumanik mia nong ni lugu kutum pando busuk go borok anumanik 35,000 sekian kana